Ora Gyataba, Messi Gyataba, many days should have I'm fanning to check. No one treat trendy. So a petrendy, watch ya could look Kosovo. Me pacho, me ura poku. Mama. Go ura unine. Ah, okay. Mamba Shameda Sibebre. Said 2022. January. Na me wo peti number 2. Na me ne woman be na kwa sorry. Na woman na be se me nua ba prekope. Ntia me hu na chepa. Me kodi akra be 2 years. Tije me ba na se timi ye de ekokosra no. Timi ko na like obi asori ofie onam say mama you say the nyame adom timi ate aso no so sofu bio na your friend sofu IG na we crowd the name nam say sa no se ya timi de mesra ma me no nam de ni din kan de me call timi call the second time timi ko na sofu no ofie ho I say me ne ma me din ko one ne kunu edin ko nam de me call back to baby am wo tiam so ne ma me din me hon komo say opeso one me program ayo timi ma me ne from the to am say dabi sa de ne de menye convince our huntimi ntumi dey enye but ma me kan ya na so no be program no ko no program mu dua ko dia dance say we so e dey no mu nti no be program me ba cho dabi am say ma me di me ho komo ni pa ban ya me aha ti as ma me kan bia ne kunu e kan ya say oso no be program o da me ntum na ma me bo om so okay waka me ntwa no wofom eti ma me gitum ene ne ye program no and am so ma me invite me so me nua ba ko a ye ne wa sofodie ebe count ye nye program no wie e ma sumde de e bai eti ye be program of frame tenance say o tu kwan to be so de na so ne de e hye mensa am se da bi na me wo ma so ya me ko ana se bi o mentem ho firi me papa na ase tunti min kan yem so de aso de e be hye mensa ti me min jade me wo mu no na me mra because de mu mu no so me di djuma de e ho ho no mo ti le me kan se hye no ana am so de ma me ko kasa am se da bi ne de mama me sraw sa de no ko mi ntumi e de enye me ma me no se friend maikuya timi sense ane de mintumi de enye so ba se mbeboa no na me free o ma sorry de a metima de aba beboa no ba se me free ho aba na sorry de intimi de ensi e dia se nam so sama o je me contact a no frame me no be se se be mo sitien komodiem sa asofo ahia mo de han ni didi nkomonti bibi na o hia me mo a ma ba be ya sorry de e de ama no eti ekodum pempen so se one day be no o ye live Facebook live to o frame me madam for net na se na ye nyina ye boa na ye ya sorry in fact within a space of 30 minutes now on nipa almost be viewers nam be 2 billion ne nipa hwe eti ase enkomodi die 2 billion and now so what you 2000 sorry nipa 2000 2k never trying eti ase enkomodi die mu no hye nkom mama se oba se wo hye nkom a eni obehye mama obeka few 3 obehye nkom eti na ase amama no enya ne mu didie Ghana for this year it's not the contact amount we are frame and the point no nipa bebre frame no amoma kwankere ye sei ni ade sikasem ni ade eti ebe wo yesa nam se dabi de akoyi ye die ene me hom enji biem ede no pese o kire na se obi nyame e ka asema hyewa bibia na sikasem ana direction ne bibia na sikasem ti se sare ya wa start die on fi na me kra me hu ne hu ade ayi me hu eti ho na se na me ne ntem aye basa ni podi ye sofo ma min so min kire wade kakra never show so obi ko di for ho na watua bibi no eye biblical First Samuel chapter 9 1 down so ni papa your friend kiss the frumu bayeda and wasoma so ne na brante so mo ko hwe frumu ba wo mo chi ya mo wa frumu ba na so ka kira brante ne se me enko na me papa abeje frumu ba yi ho adwendwadwe ye ho na brante ne se minimu difo bi wo krom ha kwasem wo yi obi a wodi mu me enko no obi a obeka kwan mu asem akire na so se mini hwe wo me ho abrante ne se mi kurasika ye enko ne fa nkomo de hunufo no no nka ya kwantu yi mu asem enchire ye wo mo de koi wo mo de scam adifo no wo kai so ahini enwa asem mpo ena kire nse frum krande frum ba no papa wo hunda dada enti se obi ko difo anim atue bibie eya biblical nene aza no ma ye na haburu sunti eti na makotu no to ni pakroje machinya go and read First Samuel chapter 9 1 down it is okay nim one pastor me das eti as a sudden course no na as a mamma ne ntem no en sheda enye free bi not knowing say na me go number bi na me use not the number no ama amanfo bebre ama o ka kire me say obese okoye bana no de me to so no de me number egu asam how possible na me woni me say me kwa wo say de ni me
eti adenti na o person like of force on adme dey e se obi biem I was say wa bompa e na nyame se medi na jam se me nyame se medi o nyame de won kan kire me se bu ye di fam so me di fo me so me hu de o de hu mete ezame aka cha ma me ko bompa nyame ka jam se medi wachi dia me ni se biem ba de ma be di wachi just say o de me number mama fo bebre eti wo ho a na we afrew se me na associate pastor am say Saturday de masa me wo yesa M1 because me papa na medi na chi no me mfini na ase na member ya associate pastor me papa no so me yene den sebi wonhira me nti ada memfa ahopepe de mfin na ase ti me da one time bi ahomache ma bompa ya wie me pia bonte se me twitwi me sa me nya akọ lady bi friend me say Gyataba a friend na ko hotel na koda nse mebiri na se na wonu die ano e de na sisimu ya ni de say obedi u say it's o kan asase no se o de call radio so na me boy opeso hu me no me di nkomo ana me frɛ efiewura no a odi asase ne ma Gyataba no sɛ de abani nti sɛ de na mo ye ko so na ma gye ne sɛ mo ba tie nya bo anan ko gen ho domana se tene gen ko tena se ko di nkomo e ma ka sɛ like I say on fa ne jama mo jae de wa bridi ana sik or promise no be mani ska so man or this kind of money dia on fa se me de enko ba bia am ka say sa ne wo fa mo so anu mo bridi no ne tadua ne so ana sɛ wo de bibi na ɛwɔ wo eye motiadie em se wo di wo mo jatadi esetrese motia no enti no me ne gen ne kasa ana ye free Gyataba no ana de so say na aba ana odi scan my ne de come again ti etuku chai nam de me di free na say de ekoi cause that time na asem ne nche da de enye free eti oba na free kumase ono efi ono mo ekọ se Cape Coast tokodu keso na say one papa no so ntem no asisikasem wache papa ni sika bebre e da ye ne ma we de wentua ti wona mba bete say ode na koto lady bi so nurse ni bi so be ware no e de 100 million do oba ha ya na minim so oba ha dia oba no ono so Rosemary nurse ni 100 million ano ko kumase ya ani eso no kumase ya e de 100 million e ma so no be da maame ne ni kru ne so e mo ya say on be pescare de e de ama no Transa okwe bibia na abeso maame no so ntimi ne maame ne kasa se makua de sofo ye die ebetumi a momani nja asore ne ye na onko because man hwe a oda se me de ba behye mo na se asore man mu no kura ne de oye wo mu no oje o musika ne ade ma so be ye program no ne sika ne ya wode ye dai papa mommy me ntiase oje o musika e ma so be ye program no one o ma na asore ba ne sofo ne so ye de ekodai na se omo ye group a wa maubi omo ye group a se oye de omo nam eti sare ne koswa e no di free kuma se dey ekoye eti me dem ante ne nkakra biem ti wante me ho na ofre me some way na so mi wo fie ante chichire me wante ja me mi wo fie na obusam se me ho te sam so nyame adom oni mi didi nkomo mama a free for bare 2 months from the month of July ever oh ho na wanya call mama obenya call no obi kura de obeso bodua say like ase me ma bejo musika di and am se me no be worry na no my de an worry na what the number ama like odi wasam na no de me number ama ba kro na say nipa na frame me na they are raining cases on me na say no me nipa na ka me unni me say for my desperate sir eti me ya na ma cheche na me ne o my de edidi nkomo metima me yimiti go sem ne kwa de eto se me mpe de dim ko na kosa me nya almost ben Martin and after mo abutire omo Ghana ase wabu o mafaso ebu o mafaso eti de me yisem no cry de eto eti na obi asende me ska asi sa tigo ni so they try me de to so mo me de to so ade anche na this radio station one station Israel FM for FM say obi de maba ho say magini sika na me se me ware in July, that's this year July now our man was sending me sika say me fan koto car Lord, me man koto car na for bedu Ghana or frame ya Dubai nina Dubai nina after the onyame Dubai se me no say friends or say friend Isaac then say Isaac need so far say friend Isaac need then say na say enya me a etima me ne ge ne kasai na say se me tu anamba studio na say enya me a me mpe situation ba say me din be ne nam ne ade ntim me sere no se betimi a o me mpe Gyataba no etima me anu rewram say da bia asem se be e air no etima me ko report ne ma Bantama police station I see a da wono ma ono umnya na mo me mbeche no na che so no kura ne e protocol so yeah penalty no ayo because me my report said the all ye no I say oh ha me ti no ma me na asem da Bantama police station see ya enne ye na ye beche no Gyataba bu mu a odi play no no tia no wo mese mo pe da bi eti munya na tata nya na frefre ti mo me say ano edin obeti na asem okwa de
me nya ne picture bi anu owu yes sir ama eh me hu picture me am hye nam adai what should I say wowu and like poster no oda ho oda from so nya ade wowu ni ade nti wasane na mama fo bibiri say ama fo ne ma wo ye na ma mary nya grodi na say suban a owom ene na opese de oye archbishop or criminality simon kasa mo na say ano de edit me frame ka say oye sofo na sabio e ma me di na atam ka say wajimi bi su da wedding man because sofo a oh yes I did we I didn't know Kremu said oh so yes ka oh sorry my bit me wedding come with me the abo and I know be asebi oh sorry my the emwa o kra the apo and the ejom sika eti kwa me I didn't know gas wo e be the unwu ti be did not am broken class mo fam kra dey ebiem eti issue e ba na me the friend say me pe no because na person me ni sia na me nyakwa the em ye che no and also asuofia how baby eti me friend also ya the we be friend me wa am friend bi eti me friend na on fa me me jana chi di se ne tie bia minim se bebe wo bia de be chi no se de be ya me betime de assign eti em se enra na so de no way na so na o pachi be se agu ne friend say ne friend no me pa so ma me hwe wo mo de din so this is coming again oh but already me bo me hwe phone so na me yi di a chiro papa mama wo say na so ni di this about divine worship prayer ministry they watch it divine worship prayer ministry and then say like I idea oye eti no the entire mobile nyina say be pese atie 40 mi say me no enye men ni nipa meza omo eti Gyataba no sa na barom de amom na omo frefre mo sre omo mu nja me frɛ na sabio me nkwaji obi asika a me nkoza obi a ti mo me awie de eno enti ma me bo anan say me ba say sa wo so anya kokuduro saa na waba abeyi asutire Gyataba ho nsam de em say aka ofia enti